xiqqoo ittiin dhiisu takka diliilee gurguddoo irraa fagaachuudhaan in tajanibu kabaa'ira maa tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum jedhe. yoo diliilee gurguddoo irraa dhowwamaa isin hin jenne irraa dhowwamtanii sayyi'aatiin as biraa diliilee xixiqqoodha. diliilee xixiqqoo isiniif hin dhiisaa jedhe. dilii gurguddoo dhiisnaan by default diliilee xixiqqoo siif dhiisaa jechuudha malee diliilee gurguddoo irratti dawwamaa dilii xiqqoon maal faayidaa qabdi? namni dilii gurguddoo hojjetu waan waliin jenne saniitu jira. yeroo imaamtichi ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin je isa waliin aamiin jechuudha jenne salaata keessaa hoo hin jiruuti maal isaa gote? dilii xixiqqoo nuu dhiisuuf diliilee gurguddoo lakkisuu qabnaa jechuudha. warra dilii guddoo fi xiqqoo irraa illee warra fagaate rabbi nu haa godhu. arraan tanaas 11ffaan isii jechuudha. guyyaa tokko keessatti subhaanallah wa bihamdii hoggu dhibba takka jechuudhaan hunjaan rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قال نمنجي سبحان الله وبحمده مع حمده جيتو الله وان إسان همال شفراه قل قل لا وجرة مع حمده حال فارفماته ولين نمني قياتو قوغيستي هقات إبتك كجي خطة خطاياه نبوتي جي إرابوتي دلوان إسا وإن كانت هاتات الليلة مثل زبد البحر فكاتاه مچ بحراتي جان او مچ بحرا اگرتنی نہیں بیتنی میں نمنے اگرے نگرگرا او مچ بحرا اگرتے قیزا وای اہو ایسا تو اسنی را عریفہ ہوگا اگرتے ہوگا جتے ہوگا انو صداتو تما تشوفو جی تم جگہ سے گنے فکاتا ہو مچ بحرات لیتا تو isni fi isaji riwaya lamada tana isni meditin o machi bahara malje chuda wanje wan science amman tana jette takatu jira insha Allah taala san isni fi majechu i dilin akata itinu difam tu talamada mali yaro rafu demnu dhikri goduda yaro rafu demnu hirri bandurat jechu dhikri goduda dhikri baredule heddu tu jira أتجهزا تكبريدو إسيتين إسنيما غرق آمادو غرق قلبي ذكري تندقي فدا. والحديث رواه الإمام النسائي في سننه وابن حبان في الصحيح وصححه علامة الألباني في صحيح الترغيب وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقون قيسا يرو غرف راش إساده إذا أوى إلى فراشه فقال إيغنا كجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نمنجي غفر له إسافي أرارمما ذنوبه دلوان إسا ولو كانت أصوتات الليلة مثل زبد البحر فكاته مچ بحراتي يرو رفو ذمن ذكري لي رسول صلى الله عليه وآله وسلم قولا ننجي هدو تدو جر أجيكيسا قل يا أيها الكافرون قرأ ننجي قل والله أحد وقصدي قرأجي معوذتين قل أعوذ برب الفلق في قل أعوذ برب الناس ترى سدي harka keenya kana goone achi keessa qaraane samboota qaama keessan cufa bakka dhaqqabdan cufaatu itti dibaa jee bar eegana zikriilee biraatis ni jiru achi keessa namni zikrii tana jee laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نمنجي دلوان إساء تدبر تشوفاتو إساء أرار ممتجرتي دلوان إساسا هدو من غيزا ما فأكه مچ بحرا هنتانيجي او مچ بحرا جچون أبوليان كي يك إسلاما تناس حقومي كنوما جنة نمني كنيا صداتا دهو beekumsi yoo sirii dimension hin taane faayidaan qabu ani takkaatis akkasittis hin qaraane yoo amma waan takka himnes lol waa'ee isaa haasawee jetti miskiina rallaalwan deebis hin qabuuf sirii dimension ta'uu qaba barsiisaan isin qaraasisu ilmi akkanatti yoon taane innummaan qofni haasawa godhu maal faayidaa qaba gaafii gaafata gaafii san yoo beeyte ni deebista yoo hin beeyne nuu himi jettaani siif hin galle ni gaafattan karaa sadiin ta'uu qaba isa qofarraa yoo ta'e maal faayidaa qaba amma agaree bar bakka garittis ni qaraasisan amma ijoollee xixiqqoo ta'amata 12 13 wali qabee qaraasisa qaraatee deemti waan amman tana qaraatamee hadiisa tokko naa himi yoo jettu warabbil kaaba hadiisa tokko si himuu hin danda'u baasaa jechuu qaban barsiisan qaraatee si qaraasise baasii buru baasii kottuu jechuu qaban yoo baase ni qara yoon qaraane deem jeeni onnee godhatee haa dhufu deemii namaan hin je'in jettanii ugaa isin akkasimi identity crisis jaanii ni bar sa'a dabarsitee yoo dhufte Sheikh Durri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a maali yoo barsiisaa keetti si dura dhufa atiitutu isa dura taa'ee isa eeguu qaba garuu in qalabatil mawaaziin amman tana jijjiiramte beekumsi mudawwara uffachuu fi koofiyyaa taate akkasimi egaa nama koofiyyaa uffatee fi mudawwara uffate cufaatu sheekha jenneetuma sooshaal miidiyaatti jala ce'uutti hin jirru ka arraba wasaka dubbatu cufaatu oomacha baharraa jechuun kiiloomeetira 50 irraa agaruu dandeessan mee laaliga kiiloomeetira 50 irraa achi keessa waan duute cufa baasa beeku keemikaala ilmi namaa haayilaandii bishaan keessa darba amma riisaayikil ja'anii dhorkaadha bishaan keessatti akkamitti darbita boo hin geenye gaanuti kiiloomeetira 50 irraa agarta heddummina isiisan yeroo walitti qabamte san cufa hoomacha san hangasillee yoo taate zikrii waan xiqqootan nu cufaatu waan haffazuu dandeenyu tan isiniif dhiiseetiin jiraa jee rabbiin jalla jalaalu rabbii warra diliin isaaniif dhiifamterraa rabbiin waa godhu taana ammoo tamini beetanii suuratul mulk qara'uudha tabaaraka alladhii biyadihi almulk wa huwa alaa kulli shay'in qadiir tajaddana isii tana qara'uudha rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة حديث نكون الليل أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له سورة قرآن الراتات إسينسان أمس آية صدم تتات شفيات مغنتا سنتي لرجل غرباتكو هم إساف أرارمني قد أمتي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تنا إسيتنا صدركا قدو قبدي أمنتا إسلاما كيست إسيتنا أررا إيقالي مال ولنجن أكا أردرو ولنجن كن ذكيا في إبادتك إبادات كيستي آكلا الرجل لي نماته يون دنده نين حفظان يون دنده قويت تراتك إسي قرؤودان دتافقر يوكانو تربانت يوكا قويا سدت جنة سورة الملك تنا مالف وانا أدى كيستي حاسويتي لما دوما إسي يوضف نبر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا خطبة دبرترتي وجلال لجرة
ahsan jechuun imaam Abu Ali Fudayl ibn Iyaad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a hojiin namarraa qeebalamuun sharxii lamatti haajamti ikhlaasaa fi ittibaa'atti haajamti dalagaa rabbiif qulqulleessite rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deemnaan hojiin ati hojjatte cufaatu gaariin isii siifi qeebalamti warra hojiin isaanii gaariin qeebalamteef irraa rabbiin waa ta'isu yoo garuu ikhlaasa qabaannee hojii takka yeroo dareenu fuula rabbii qofa barbaannee karaa rasuulaatiin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yoo hin dhufne hin qeebalamtu hojiin san ammaas akkasumatti faallaan isaatis dhuga yoo karaa rasuulaatiin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hojjannee garuu hojii san keessatti rabbi hin barbaanne hojiin sanis hin qeebalamtu fi ammas waa'ee akhiraa cufaatu achi keessatti haasoyti suuratul mulk isii tana qabachu ammas gaafa tokko maaliin nuun jee amman tana sadarkaa suuraatii fi sadarkaa aayata qur'aanaa yoo hadiisa keessa laalle hadiisa 25 irraa ilammaan hadiisa 30 qofaatuutu dhufeen isiniin je yoo suuraa biraa laaltan ummati kijibaan suuraa cufattuu sadarkaa itti kaa'e nama suuraa 114 irratti ragaa itti kaa'ee jira akka amma hadiisa kijiba tokko arra dura isiniin namni yaasiin taraa taka qaree diliin isaa tadabarte isaa fi araaramamti ammas qur'aana akka nama taraa 10 khattameeti hadiisi kana jedhu injiruun isiniin jira mawdu'a laa yasih maal jechuu qiyya amma suuruma hadiisa sahihan dhufte san isii qabachuu sahiini maal faadhaan isiniin jee guyyaa sanis amma qul wallaahu ahad namni taraa taka qara'e akka qur'aana takka sadaffaa qara'e taraa sadii yoo qaraate akka nama qur'aana buuseeti maaliif waa'ee tawhiidaati achi keessatti dubbatu qul huwallaahu ahad rabbiin fadhe namni rabbii gabbaruu qabaami rabbiin ka dhugaa Allaahi beeke jalla jalaalu abbaa feetaniin walii yoo walitti dhuftan tokkichummaa rabbii yoo hin sabachiisne yoo tawhiida qabsiisteeni shirkirraa isa hin fageessine da'awaan teenya faayidaan qabduu sin jaa rabbii ati gabbartu suuratul ikhlaas sana keessa dabarsii jee yeroo san rabbiin san rabbii dhugaa jennee nuti musliimoonni qeebaluu rakkoon nutti hin jirtu suuratul ikhlaas hin dabaru Allah guddaa malee sin jaa bar qul huwallaahu ahad yoo jetteen ummati nasaaraa sillaasee sin jaa isa jirti sillaaseen dubari ولا تقولوا ثلاثة سدين جئنا تك سدفان جئنا جيور قب كبيرات فيدي أمة هندي كريشنا جانيني وامي كجان فيدي أسكيس هذا قل هو الله أحد سيسم قفاتوتو أني واقعيودا نقبر أجي مليون أجرا أتي هذا برسنو جين الله الصمد إسا حمل مادا نمني شوفا مخلوق نشوفا كإتهاجم قربان garaa ayyoo isaa keessa jiru ka itti haajam qurxummiin bahara keessa jirtu ka itti haajam gabbaraan inni gabbaru akkana lam yalid wa lam yulad eenyu dabara bakkatan nabi Isa alayhi salam aya maryamini ati ni kufa wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka isa fakkaatu hin jiru hin dabarun sinja tanaafi darajaan isii guddu muawwadatayn eegana سورة آية الكرسي وان صحيحة قبل نجالو وان كي إسلام صحيحة زنكيزا سورة الملك دان سنينجا تأفرف فادا نمني مسلمة ولي يرو والأغرت السلام عليكم قفو أدوه انتين جالو وان كي إسلام سلامتا حركة والزيار دليتين ياتوتو اتنودي فما يوني سنينجا كم يتن أو أمنتا تنمال جتن dilin wararam ajaib wallahi sija ana miti bargaje akka walbenu ankisha ke yarra wonni isni kan muhabba da ganjiru rasul rabbi tuje sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallu ala nabi isma aba wal hadith rawahu al imam abu daud fi sunani wa ibn majah fi sunani wa sahahu allamatul albani fi sahih al jami rahimallahu al jami' rahmatan wasi'a min hadith bara ibn azib رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ما من مسلمين يلتقيان فيتسافهان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا مسلمون لما وولن كنا من يجيبر فيتسافهان وسلام ولين جاني والأغرني بر والكنا منيني إيغنا سلام ولين جاني آية مسلمون لما والأغرني سلام يو ولين جانو إلا غفر لهما حال إسال لمانف أرارمتي قدمتي ملي واهنتاني قبل أن يتفرقا أدو إسال لمان غرغرين بانت يرو أبلي سكي كمسلمة أغرتي إرتي سلام مدلو السلام عليكم ورحمة الله جين إيغسي سلام جين تأمان تناسا نجيني نديرو سنين جيني تلوم جين دليني أسيا إيغا مسافانا كن أي كنا جيمت أكنا جيمو تنون راديس تنون جيني سلام وجين أكس جنان أودو إسين يرو غرغر باتن الله جل جلاله دليلات تقوتين نو إيسي جيران سنجاور أمنتا أجائبات سنجاور أمنتا الإسلام توقو كيسا وهم درا تحاسو قبضو هنجر أكونمتي أودو إنسو داني أمني سنجان أمنتا الإسلام أمنو رغاني أمني سنجت يو نمي دبيسي قدس قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يو إسن نمد أغاتاتا رغاتي سن أسئه فتا سنجتي بر مسلمة تو زكاة جتاني بر ونكنا نجرتي يو سنجي أكونمتي نجرتي إسار راكي بلتا أسباسي بولي سورغا هنجرتو أسباسي رغا سلام تادامو أعزك الله سلام تادامو سيفي ديسا تشنفا umrah deddeebi'anii godhu umrah deddeebinee godhuun Allahan jalla jalaaluun waan dilii teenyatti nu dhiisu awoo rabbiin horii halal balloo nutti kannee warra mana isaa dhaqee ziyaaru rabbiin waa godhu warra dabare yoo laalte gaa hoggumee godhanii siin jaa bar baatii tana keessaa hoggumee godhan tana rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما أمرة هم أمرات كفارة حيث لما بينهما وان جدو لما نسانيجر يو أمانتنا أمرة أرانتنا ربي سيلا فيسي ديت إيغوتي ديسمبر تنكيسا يو أما سرادفتو جنوري كيسا ديت ديسمبر في وان جنوري جدو تي أرغمي سيفي ديسا ربي اتسي ديسا أما تناس قاسة ورّي هوري قب لستي كيسا كايچو قبنار هو أما فاربين نتي بلسي جراتي لكيتين تكبو زيارة قدو قبا ورد بريو لالتي هو قميك قدن ودون كتاب إمام الذهبي طيب الله ثراه سير آلام النبلاء ودون لا لجرو ترى أفرتم نما حجي في عمره قديتو جرا أما تصديتم حجي في عمره نما قديتو تجر نما قدن هو بوتو ديمني نتيز نية بر نية المرء خير من عمله حديث سينين جنبه نية نما يروغري هجي نما چلتي يو ربي نتكني أني سنين تكا جتے نية سن اغاته اسی اللہ جل جلالو اگران odoo achi hin dheynetti warri kaan horii fi miila isaatiin dhaqeemi ati ammoo qalbiiteetiin niyyaachi dheyte allahan jalla jalaaluhu akka nama dheyxetti illee namaa fi galmeessaa bar innamal a'maalu binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa hojiin cufaatuu fayyaa kataatuun niyyaa jala deemti mindaan kasii kafalamu niyyaateetiin jechuun waan meeqaan isiniin waan meeqaan isiniin nasi شد زي جوار قتل نو برا سديجي ابو ما شاء الله بسر رجالته بشان تكان كبس لاسيفين كنو واشني نسني makasih مي تدورا نغر غر nah dewi sih alam muda
tuni tadabarti je bar unno subhanallah wa bihamdi tadurati talammadatin ji bar lammada malin ji sadafar aisi sadafar aya zikri samiji kardi karshi dide mishani uga wah isan je bar ati dalagahu qabdami man ini kana yaso haya musbar musa demen ati jette bodo chubeta or resate duro ganda kaina Barata University hatu wamme ka hafaz de karshi di demen mishan bodo chubeta awla ki wo or kodan to duga je iti karshi torwatan mission na de bis ai je awo takbir tane sajil nunno qarshi torbatan mishanan ti am fi ani wani ballama se nunno khijiba kan tane akabet awo kurba takbir ta godi gammas soda to tane se ninji barisi isni mero gume soda to ta ubbaleti ti ya tuji ubbaleti takkan kaban biya kana dajir hoggutu gafi ati gafatu nanjet bakame kan dakabat kardi kashi jide mishani ibba gafan je jirawo haramaya dake gurban takka devi se furate ga tan kalli jette to ijagal sana id man la ida ana hakim wa miskin fi chabe be to kana basi furadu man aya tazadafa afrafa musafa tajanafa wa annu mashanan tananu guddifa daga ho gamet nu guddifa tani yoni duga konna me rabbi rahi yodo gore hammenya nafsi tiyati bi shaytan rahi khara bareda kana isi yada kisi ane to juchu dabura allah hanin